Abasiramu bwe barukusara bebembirwe Sheikh Abdallah Aziz Kawuki oyerekera okushasha okureba ngo wakubire nareberera ebintu by'obusiramu niwe hatariyo nateekateekwaho okubiguza. Allah tabaraka wa taala omulamuzi atakumpanya kuba tali nsambuzi alamule wakati w'abaddu tulira baamazika yawmal qiyama abange beewaza mwebale yenna akwasiddwa ekintu kya busiramu bwe bagamba nti oliwo ya busiramu si yajjajjaawo ya busiramu tokikola byoyagala nagira ngo muryangatanisa wena tarukutunga businjo mu nsi egi kigambo kyabwe gye muli addul amaana mutuukirize obwesi bwa Allah bw'abatisse mutuukirize obwesi bwa Allah bw'abatisse imaamu masjid oli imaamu tuukiriza imaamu tuukiriza. Omwebembezi w'abasiramu b'abatablik Sheikh Kasim Kayaya nawe enshongeeza zigambireho awha rabbuna Allah yarangirira nti agenda kuzikiriza abalyazamaani. Message eyokubiri aya eyokubiri nti la takhsabanna Allaha ghafilan tulowooza nti Allah tebimukwatako. Abantu benyamivu nnyo ebintu ebitambula mu ggwanga okuwulira nti ekitebe eky'obusiraamu okiwulira ne musikiti gwawulira mu street Sembabule genda Nakasongola amateka gaffe n'ebitundu ebirala byonna nti gali mu mawulire. Omuganda makuru abasiramu mu Rwampara nibenda abebembezi babo babe ekyokureeberaho mu mirimo y'obwebembezi bw'obusiramu hamwe n'ebi barikukora nk'omuringo gumwe ogurije kureetera eddiini y'obusiramu yatunguuka mu Rwampara. Musajja wallahi nga yakulembera obusiramu yaddi ekintu kyekyo kati who should be your role model ani ayina okuba role model we. Omukoro gw'okwigura omuzito gubeesire Masjid Taqwa gutandikire n'okusaara. naburungi no buhakuzaho n'umuzito gundi kinoni tugwakira no buhakwijo gundi muri Rugando ntugwakira no buhakuzaho gundi ka Kiganda tugwakira abo kubecho ncucu hanguse ubusiramu. Ekitongore kya Human Relief Foundation kurgo mu ihanga rya America nicyo cwerira abasiramu barwenshama ababire baheze myeze n'abarukusarira heru nukwe kubombekera omuzigiti ogumazireho sente z'urukurenga miliyoni 5. Allah tabaraka wa taala abase kubankundira kandi abareke mu muhimbo gwo kwatira hamwe korra hamwe tutungura obusiramu bwitu turati no kushimerwa kwa mani yahakukuba ebintu byingi tubentu byegera omuzigiti tubentu korra ebintu byingi omuzigiti konka kube kuba kuruhare kandi natwinesani yambaye natakbira mpango aboko ya omuzigito twase twabomekero mu meza y'iceka. Our building it to pray and to achieve the works of Islam through within this mosque. And you have to know that the mosques are the houses of Allah on earth. Gasha kwa Ali Waswa na Christopher Himswe.